Kako trenutno vidiš situaciju na tržištu ovdje što se tiče u Beogradu, što se tiče nekretnina, kako stoje stvari sad? Jel ide prodaja i... Što se tiče situacije na tržištu u Beogradu, da kažemo, kako se promenila u posljednjih 2 godine od kad je krenula, da kažemo, ta situacija, da kažem, ratna situacija u Ukrajini, gde je dosta Rusa i Ukrajinaca je migriralo ovdje u Srbiju, pogotovo u Beograd, i zbog toga se javila neka, da kažemo, veštačka atmosfera, u kom smislu gde su dosta zbog te velike potražnje kao talas odjednom naglo porasle cijene nekretnina, ne samo u novogradnji, znači ne samo stanova u izgradnji, nego i uz to su krenuli i stanovi koji su već, da kažemo, izgrađeni. Gledali su vlasnici koji su u tom momentu videli priliku da podignu cene, da prate te neke, da kažemo, trend rasta cena. Tako da taj trend još uvek traje i sada je došao po meni do nekog pika gde imamo neku blagnu stagnaciju cena. Cene neće padati, to je ono što su... Jel misliš da su cene došle do nekog maksimuma? Pa mislim da nisu još, tu su na nekih 90%, još ima, da kažemo, prilike da raste cena, ali ljudi su zabludi i čekaju, ima većina ljudi kupaca koji čekaju tu neku kao priliku da će da krenu da Cene padaju. Padaju cene.